RVA Lisu sete nalu segetia so timni timukwa tiama abama izan zabu ajisu te khwa ninu zai ti khwa khud so chami kwa bi Martin Luther li bota ma kutsungwa tsu te Catholic khu so te khobu mu tiama ti phawati li thu bo la ma ju nga lo endi ti tu ngo han tsu kho cho ha ma tsungwa nyu the ti phawati li u tsinya ili bota ma thu khu kwa beta ma nya Martin Luther li bota ma kutsungwa tsu thu tsinya ngwa lo bi bota ma nga lo Kulinga mabunye Martin Luther li potama thu kutsungwa tsunye Catholic khuso kwabi koluma bala bi potama ngalo Kulinga mi ti phawati liu chli potama nya Catholic khuso khukwa nya shetuna mabu amya chjwalo bi potama ngalo Sini jopha bu amya nya Martin Luther te sini jojga ma ngalo Kulinga mi sini jopha bunya Martin Luther te seshathu khukwa jwama jama te bema gnama ma yisi Catholic so kwabi hali namabu Catholic so te sai shetu namabu I namabu Martin Luther te athinga mi bemata ma ngalo Kulinga mi Martin Luther nya Catholic so khukwa jwama mazulia ma ju amya te shetu namabu ma lo shi nya Catholic so kwabi do shin poish to namabu amya chi setwa ma ngalo Kulinga mabunye kanenya Catholic so kwabi hani shama nembe izanza myanya seshetu te jangubanya po amya tewa dalo bi nima kwa dojata ma ngalo Martin Luther li botama kutsungwa tsuthunya Catholic so kwabi hani shama doni shama bubyunya amya chi sewa ma ngalo Kulinga mabunye Catholic so kwabi hani shama doni shama izanza bu amya bunya Martin Luther te iwa dapha kupate wali doja swasi Catholic so kwanya Martin Luther nya mulyama aroza timangu bi swatama ngalo Zai zasni chilama tishnama natini kwa ngai mi khudzu chami te zai jafula dungu na lo kurglasu ajisu te akushamuwa